nagbasa papagkayam dahil lagi tinapalabas ni pagkayam tayong Irene iti Lawag City. Sagudahin nga iti sulat. Dear Mano Nemi, isagsagan akon dagiti gamit ko ngay tayo pa lang nga nagalas 5 iti malem nga iso ti off ko Manong Nemi. Iti may isang mall iti ili nga San Nicolas Ilocos Norte nga pagtrabahuak aka sales lady. Ini taguri ti cellphone ko Manong Nemi. At the text ni Ruben nga boyfriend ko. In text na Manong Nemi nga nakadanon na itiro nakadanon na iti mall nga ororain na ko ni tiruar na nagtulagan mi itay Manong Nemi nga sunduan na. In text back kung met Manong Nemi nga rumuara kon kahit kasta nga ron tinaramid ko. Nagkaskwalaan kam idi kay ni Ruben Manong Nemi ngagbadpada pa iti kursumi. Ngano impatuloy ko kuma tinagbasa agpadpadi kam kuman nga agraduar ini na ito nga tawen. Ngam na aksidente ngamin ni Papa Manong Nemi. Na itong parna itipoon tidakkel nga akasya titurturong na alugan nga kukwa ti catering services nga pagpapayan na. Ket naipit dagiti duwang gurong na. Iso akamilitang nga napukaw na dagiti duwang saka na. Amanig po di dapan na aging ga itingatuan tituman na. Agabuta saan maten Manong Nemi nga makapagtrabaho ni Papa. Insardeng kundi nagbasa kahit siya kundi nagtrabaho. Umis-isem Manong Nemi ni Ruben. Idi makita nag isem ti may iliw. Guwapo Manong Nemi. Isungeng karik nga iso nga tingkarik ni Ruben nga umuna kin mauding nga hayat ko. Wan Manong Nemi. Agam amudan kini Papa. Nakabimbindas lahat ni darling ko ha. Pakisman? Oo. Di ka lang mabain? Nagatot tao? At dati rito yung mall? Ano nga ito darling no? Saan ta pala gagawawid? Yan tangay kita. At data pala nito mall. Intagbuit sine. Tapos sa diyang makis ka. Let's go. No way Ruben. Amumat nga man ipo di dinadisgrasya ni Papa kita ang tsak kayat nga tsak masapang ha agawid sa diyabalay. Di mo pailamin panawan. Kata makidanakan kini mamang mo. Apoy ko mapanawag ni Papa. Di mo nga tapanawan no maamuam ti kinapudno. Kinapudnoan niya. Nga ti awawagam ti Papang. Kit kwa. Kita niya. Saan nga isot pudno nga ma'am? Ruben. Nagadot mabalim mo nga iyang haw. Nga maapin nga dahil tapet iyang agaw mo kanyak. Ha? Paunay kamutan. Masangwa ng paibat nga ro ti pa. Tiyan niya. Masangwa ng paibat nga ro ti panagkasangin ni Papa. Nabayagin nga amo. Nga saan nga isot pudno nga ma'am. Nga maapin nga tanga di mo pa amo. Uno, di mo lang kaya tapat siya. Stop it! Irene, how dare you nga mangibagahanyak ti kasta? Kasano ko mangibagam? Nga tsak pudno nga ama ni Papa? Kahit isutan na malugatak nga papang ko? No saan nga iso? Asino nga ti pudno nga papang ko? Asino, laman? No, asino ti kadandan na itanim mo mang mo? Iso ti pudno nga ma'am? No! Imposible! Saan nga pudno na itang ibagbagam Ruben? Saan nga pudno? I'm sorry Irene. Ngam Ruben lang nga ma'am ti kinapudno tapno saan nga pamparunutan pwede dyan nga awawagam iti Papa. Abi nga di mo damagin kini mamang mo. Saan mo damagin mitlaing iti awawagam iti Papa. Ulitek. Ruben lang nga maamom ti kinapudno Irene. Tapno saan mo nga pampanunutan ti kadandan nam nga isu ita ti pudno amang may bagbagam.
Rumbay nga mamon di kinapudno. Mabaling ka din kasartin kan. Panawang kan. Manong na may pinanawak latan ni Ruben. Kagura kisuna. Saan nga pudno ti babagana? Dakila kinaulbod no ibagana. Uno ibagada nga tinariingak nga papakit saan nga iso ti pudno nga amak. Dakila kinaulbod. E di nakalugan ako ni ti jeep nga agturong iti barangay mi manunay mi. Isun ti panakasangok abinasa dagiti adu nga text ni Ruben. Inulit-ulit na tinagsuri. Ngamjak nag-text back kang kuhan. Nasip ngeten manunay mi idi ta makadano nak di balay. Nagtaro sa kiti kusina ta amok asadya ti ayan ni papa nga nakatugaw iti wheelchair na. Ikarigatan na manong nami inkarigatan naman yung tinagluto ta medyo naladawak nga urot nga timteng. Pa? Dagon. Nagmanok man. Nagmanok. Ops! Apay pa. Saan na kang ungtan, Saan nak pa yung ungtan dinapintas anak ko, ha? Ano? Saan nak nga ungtan dinapintas nga anak ko konak tasyak ba rin tinagluto iti pangrabi imi. Sabi ko nga, di ka ungtan. Ana? Kaya talagang saan ka makaliklik? Ungtan na ka talaga. Saan kayo bagak ka na kayo ta, papa? Nga, di laki di maghanat, kadi yung aramiden. Tadak na mga ramin. Medyo naladawak lang. Yung sakban mo ungtang nga pay, dear papa. Ha? Kiss mo na. Anak. Dagiti ladwa nga sakak tinapukaw ko. Diya kaya't nga paritan na ka dagiti trabaho nga kayat. Ngayon pa, marigatan kayo. Saan na ka marigatan? Ape ko mga saan? Kadawan dua sa kayo. Anak. Sorry pa. Puno mo't ni magagawan dua sa kayo, Ngayon may bagbagak li puno. Adak mat. Siguro kat day 20% tiya. Biyag ko. Tapno siyak matentiya. Agserbi ka na kayo, papa. Malasid ko man talagang nga jakon makasangpet. Kat kapilitan nga ramidan nyo, Ngayon jak itulok akasat mapasamak, papa. Aging gasyo biyagat. Pagserbihan kayo. Gamot ipatpatag kayo, papa. Kan advance happy birthday. I love you, papa. Nagyaman na kanak. Ipatpatag ka mat unay-unay, Irene. Ipatpatag ka unay-unay. Uwan manong nemi pamatalgad day ta no kasano iti panangipatpatag ko ti amak. Kano kasanumat iti panangipatpatag na kaniya. Kat naginalakop kami nga agama manong nemi. Kalbasan na imbilin na nga nakaagsukaten tagilasarmaten. Siyaktun ko nakmat. Ngayon talaga nga aramidan na latati kaya't nang aramidan no paya. Kaya nang agpaiso. Ngayon nukit kitaik manong nemi nubuy-buyaik. Masyanak ka ni papa. Takas labasit nga ubing nga kakaasing nga manggogawat kadagdinas kan nga gawaten na kan edisyon na makapag na maipagnana matlaing dagiti nabati nga paset ti saka na din na kayat manong naming agbali nga namin pinsan nga inutil ti kasasaad na pagsasauna nga tilayang nalpasan nga natahe ti awan ti maramit na. Tinulang nga native nga manok ti si Emmy manong nemi kitam kadta isupay ti nagtiliw ken nagparti ti tarakan na nga manok. Adun nagiti tarakan na ket plano na adala ket di puonan na ket tagtarakan kanupay ti adu nga baboy. Ay amo manak. Ada na lawang space ti dalikod ti balay nga pangipatak dirak iti ubong. No tumarakan na ket sangapulo ka patining. Babalim mo nga itulit panagbasa manak. Tapno, agturpos ka man ten. Sorry ha, di pa nakadelay, di pa nagturpos mo. Ay, kastoy man gamin, di na pasamag ko. Tiyasapo ya.
Jack na aksidente di addaak sa Saudi. Dito'y kindi nga napasamag ti amin. Itapay ka sa pulang nakuna ti anak ko di pa naka-aksidente. Pa, kas na lang ti biyag. Dakay mo na't magibagbagan ko ha. Nga di kitilaeng duwa nga sa kayo, tinapukaw yo. Nga ore no, naguped na giti sa kayo. May pagnayong ba't na giti nabati nga paset na, di ngamin? Anak, iso nga di yung pampanunutin no kasano nga makapataod kay ti kwarta. Gabag nagtrabaho akmet. Dakal met ti sweldo. Kada damat maurunong ko. Hindi binulan. Nga isunto ti gastusin to nagsubliak iti pagadalan. To nagsubliak ang pasa. Kahit ka nga tulungan anak, papa. Adun tinitulong nyo kanyak. Tamani po didi at dan puot ko. Nabayagin ngayon papa iyo ti ayat kan dunguyo kanyak nga anak yo. Nagro na edita. Panawan na tayo ni mama. Hindi na ita nga paset manon na kat nagsan na kaya. Mano edit tawin ko? Hindi panawan na tayo ni kahit mo ka di man ang taglagip tinapalamasan. Mano edin tawin ko kunak. Hindi ko si marunong matan ni Manong Jun nga madayo kanata. Nga di pa'y nakaraduar ng asawan. Asi kakinsyak lang yan agdandan na. Amoy mo pa? Sobrang timbayo kanya kayat kan panagserbiyo kanya. Ayat kan dungo ti may nga ama. Kan may nga ina. Anak. Apay ngamin nga di ka makidan na kini mamang mo. Hindi ta simangpet manipo di ti abroad. Nasabalin ta simangpetan na. Umay nakawit arahin idi sangga di. Pa, sangga tumabaling nga panawan. Kasta ta kinapatig yung kanyak. Ipatpatig kay unay-unay. Kat di kay tupulos panawan. Nanguro na ita talaga nga kasapulan na. Siguro kat talaga nga na 20% tibihag ko. Tapno siyak matentek sarpi ka na kayo. Iso nga. Saan nyo nga pampanunutin nga dumdeng to nga panawan kayo kahit makidan naak kini mamang gabuta ulit tak papa saan ka ito nga panawan. Uwan manong nemi mariknak uno nariknak iti kompleto nga dungo ayat kan panagserbi kanyak ni bapa. Manipo di addan puot ko. Idi ubingak kay kayat ko ti maturog iti abay na iti may sa atakyag na ti pagpunganak. Ngem ti agpunganak iti sabali. Manong nemi. Kantaan nak abaturugan napintas ti buses ni papangag kanta. Kaya't na kaya na nga tuladin ti kanta ni Matt Monroe. Wen, mapraktis na ti agkanta. Idi adda pa lang sa jay Saudi Arabia manon. Awanak pa'y dito'y lobong idi tanagpa-Saudi ni papa. Ni kanupay laing manong June ti anak da kini mama. Ngamidi nagbakasyonen kat din ang kaya tagsublipay. Tada mo tenda ito'y balay mi anay patakdir nga iso idi pakakit-kitahan na ti panag-Saudi na. Iso mo ten manong nemi ti kaadakon iti tiyan ni mama. Nga idi may pasngaya kon, may pasngay na kon ni mama ken adan puot ko. Simublat meten manunemi ni mama nga napanagtrabaho iti Hong Kong. So ako na nga ad-adda nga imparik na ni papa ti panagserbi na kanyak. When adadang imparik na kan nagserbi kanyak ni papa ngem ni mama. Papas gelak kano manong nemi makaama. Isong hindi nadamag ming adan dito Pilipinas ni mama manunemi ngem si mangpet iti sabali nga lalaki. Si mangpet iti sabali lalaki iti agawi din dito Pilipinas. Jak kinayat si murot kini mama iti umay nakalain kalbasan nga formal dang nga nagsina kini papa.
Nagsayam dito nga paset tilagip tinapalabas mi asang kapamilya manunin. Ket babalawag unay ni mama. Narukup. Nagbaling nga napudno ni papa ken kuwana ngemtsak amo. No apay nga nagbaling nga narukup ni mama. Kagurak tingas diyan nga naramid na. Agsubli-subli idi nga umay nakalukuyan tapno isuda ti kadenak. Ngem pulos nga jak kinayat. Ken ingkarik idi bagik, ingkarik ken ni papa. Nga ura anyat mapaspasamak. Ket saan kanto ngagsina. Ngem no maminsan manunay mi kat talaga nga managrabak ti panawen. Kasla di pulos agpadingga nga mangsusuot ti kinatibker tirik na ti maysa nga parso. Wan man. Nagkinawatan kami, nagkinaawatan kami matlang kini Ruben nga nubyok. Kadi ti maysa nga malem manunay mi. Madama ti panagminipinandak, ilit agring ti cellphone ko. Ni Ruben dito tawag, nagdanagak. Saan nga tumawag dahil dyan o saan nga emergency? Sinong bata ka dagos? Ruben, apay. Irene. Apay. Masapul nga, patib krem ti pakinakin mo. Dito ko na, apay ako naman, nas ka na patib krem ti pakinakin ko. Saan ka kumang mabigbigla? Apay. Ano kami tinapasama? Ni papang mo. Nadisgrasya manin. Diyos ko. Saan? Aman, nadisgrasya manin. Nadisgrasya lang nga rodi din. So ka napukaw na tiduang asangan na kalpasan na. Ano tapasama kang kuha na? Natulid, tinagbatayan na nga tugaw. Kad imo na ti ulo nga nagdisto iti semento. Aniya? Saan? Saan nga po na ita, Ruben? Saan? Umaykan. Ito ospital. Sige, Ruben. Itamad laing. Umayk dito ospital. Itamad laing. Paunay matin manong nemi. Nadisgrasya lang arot idin. Nadisgrasya matmanen. Dato nga mintisan kay bagak kagwa naman nun nami nga salat ang nagtrabaho. Dato uray di kabutbuteng ko nga mapasamak. Lukas diyan nga agkalayat. Nagbatay ka na gitugaw. Ikasanon, ay Diyos ko siya po. Kadyak pulos ng sardahay nga nangikarkararag iti Diyos manong nami. Asabi ko asaan ko mga grabe ti kasi diyan nga napasamak di papa. Kung nagtupay ngamin kay kuwana. Kung nagtupay ngamin kay kuwana. Nga din na ipapilit pa itagtrabaho. Manano ko ba nagtutugaw lata ni Suna iti wheelchair na. Natangkil mo't ngamin ti ulo na no maminsan. Di na anugutin nga saanin nga makaobra Suna. Itidalan ko nga pa-hospital manon na pinadas ko nga tinawagan ni Manong June. Amangan no dinapay ammo ko na. Medyo adayo amin tinakay kamangan na taidjay pay lapinili anasulsel nga barangay ti ayan na. Siyak pay la tinakaamuan naman no. Kaning bagak nga umay ta komporme ti mabalin na nga itulong manon eh. Insublat ko nga tinawagan ni mama. Ngam sa balik ti bagbagana. Awang pulos ti panaki pagrik na ti kasasaad ni papa. Sa nakit ko na no ape ka nung amin, ani papa ti pinidik, asaan kit nga isuna. Sana yung pasuruno, nga baybay akanunatan ni papa. Kat mapaanak kanunatan makidin na kadakwada. Uwain manon nemi. Imbes ko mga tulong ni mama, nga man amin ti may tulong na. Kat napan na nga, hindi pa ilang napan na insukat ni papa. Hindi pa ilang liniputan na ni papa. Yung karkararag ko manong nemi nga sapay kong tasaan matlahay nga grabe ti kasasaad ni papa. Saan ko
Uncle Nelson nga adyan ni Papa tinadanon ko ti ospital. Isuda kini Ruben manunemi. Irene, sanggang pilit. Dito tayo palaing. Sa tayo to la sumurek iti ayan ni Papang Muno. Ipalubusan na kiti mga sasikaso kayo ko na. Ano nga talagat kasasahad na sami pa nga mo, titapian mo. Ano nga talagat napasama kayo ko na. Ni Uncle mo Nelson ti imo na nga nakaduktal nga naudatal ni Papang mo iti semento. Iti kusina yo. Imbaga, tanapan ni Jebalayo tada ko mapan na buludan. Imbag ta nakalukat tiri daw. Kat simrek iti taawan ti maore na nga aguni. Iti panagapo na. Kada dya tinakita na. Ado nga dara tinagsaya sa iti ulo ni Papang mo. Adan sa takil nga donor ti ulo na. Isalakan niyo ko man ni Papa. Diya kaya't nga mapukaw ko iso na Diyos ko. Isong isalakan niyo ko man ni Papang ko. Pag-aasi Diyos ko. Pinasiti iskan mi ti ulo ni Papa manunay kat kastaunay iti panagyaman mi. Tawam mitla ti darang at timipon iti utek na. Imbag ta nagsayasay arimuar ti dara manunay mi. Imay ni Manong June ngem san una nga nagbayag kandi na maikari at tumulong nga makipagbantay. Kinawang kano apulos iti maitulong na kwarta tanarigat kanumat ti biyagda manong nemi. Imbag ta damay sa akabsat ni Papa nga dayjay Canada. Nga iso ti kang runan nga nang ted ti financial at tulong kada kami manong. Kaduak ni Ruben nga kang runan nga magbambantay kay ni Papa. Dakelmet ti sakripisyo ni Ruben. Nga da isuna nga mangpatpatid ka tiriknak ken mangmangted ti pigsak. Akang runan na pagyamanan mi ken ni Apo Diyos. Kang runan na pagyamanan mi ken ni Apo Diyos. Inispal na ni Papa. Irene. Pa, kahit ko ti rumor dito ospital lang. Pa, saan nga? Awan tinaskin nga kaganat yung rumor. Orayan tayo nga, ipalubos din doktor ka rumor kayo. Nakapsot kayo pala ayang sang gani? Kaya ko na nak. Takay manin, tangkil man ulo yun. Pampanunote kami ti kabayag nga di ka makapagtrabaho anak. Kaya tarakin ko nga manok. Pa, saan tak nga pakadanagan? Ta sino ko mga ron ti namnamain nyo nga magbanda kada kayo no sangat siyak. Isungar nga ko na nga rumara kong tapno awanan ti bantayam dito eh. Kadapno adak nga mangpakan ka nagtitarakin ko manok. Ngam saan pa nga mabalin Papa. Kendi yung pakadanagan nagtitarakin nyo nga manok. Pinarti amin din na Uncle Nelson. Ani ha? Alam ni Papa. Tanamatimat nga dagos. Di kahit ko nga sa pa, kat ada Uncle Nelson nga mangkita ka rin manok yo. Agraman ka ni gwardya nga aso tayo. Imbaga, tawag pa'y baboy na tarakin nyo. Tano adda ko man di magbagayo nga sa kapulo nga baboy, ako na yo. Di adda ko mga rumanat kay nga rumar. Kaya nga talaga agtarakay anak to ti baboy anak. Tapno ma-aksidente kay tumanen. Di pa pamat. O makita ito kinatangkan ti ulo yo. Agtutugaw kay latan ko nakamin ka na kayo. Nga magpilit kay laang. Abig katawa ka. Natangkan ti ulo yo ako talaga. Natangkan ti ulo yo ako saan samot ka na. Saan samot ka natangkan ti ulo yo ta mabuong mo ti ulo yo. Anak. Lagi na na kayo, dapno, alalisto ng subliti, daduma pa nga na po kaoping sayo. Pa, ha? Baring yung bigat, uno sa bigat, kata mabalin yung ti agawin. Saan na pulos nga imay ni Mama, idi taadda ni Papa, iti ospital manong. Ngam kalpasan, di talo nga aldaw nga addan ni Papa, dito balay. Imay. Ngam di na pulos inasidgan ni Papa.
Adda ni Papa iti likod nga nakatugaw iti wheelchair na nga mangpakpakan ka iti taraken na nga manok. Iti ta adda kanunas ken nga ipudno ni mama kanya. Irene, ma, ada kami tiran tayo rito eh. Di mapanin siya ilikod, kumustahin niyo ni Papa. Saan nga isutirantak? Ano ko mati, pamaragbang kumusta kang kuha na kat nasiat pa tinti ka sa saan? Ano kami ti bagayo? Ano ito kunayo nga, ipunuyo kanyak. Kumakit idi pa lang ubing ka nga naamon da ito nga kinapudno, Irene anak. Ngayon tata, nakaruwarin ng Papang mo iti ospital. Mabalim mo nga panawan suna. Mama? Ano panawan suna? Adamat na kiti kakabsat na nga. Adamat na kiti kakabsat na aglawlaw nga mangkita kang kuwana. Saan nagatamat nga baybayan? Mangalan ti may sa akaanakan na nga mangkadkado kang kuwana dito balay. Awang problema. Ma, alo ko yan da kadimanin tapno da kayo ti pakindanak. Ma, no aramiden yun ita, mapae kailaan. Uray baga kenga, nga ti awa-awa gamit ti papakit saan nga isutipod no nga, ma'am? Mama, siyak nga ina ti makaammo ti kinapudno. No asin ti pudno nga ama, ti anak ko. Mama, ibabawi na itong pagayo. Ibabawi yo. Jack may babawi. Tara ito ti kinapudno, Irene. Kinapudno nga sanga ni Papa ti pudno nga amak. Nga ti aking putot kanyak kat ti lalaki akadin nayo ita. Dahil ito tinalawag kay nakipudno. Dahil ito tinalawag ka kinapudno. Saan? Saan nga pudno na ito, Mama? Kalaki na ulbud ti amin. Kahit yun lang sumurutak ka na kayo. Isong embagayo nga ni Papakit saan nga iso ti pudno nga amak. Takis kayo nga ina kinasawa. Pumano kayon? Kahit di kayo ito nagpagpakita dito eh. Pumano kayon? Pumano kayon? Hayrino kayat mo nga may tuloy ti panagbasam. Makidanakan ka na kami. Dada kami timang pabasakin ka. Inulit-ulit ko manong naming nga imbaga kininana ni Mama nga jak tupulos panawan ni Papa. Ken kagurak isuna. Ken tiyakon kaya ta makita. Nagalaludoy, nagalaludoy nga pimanaw ni Mama manong nami. Bayat nga awan ti sarday ti panagsangsangit ko. Hanya man hindi ti mapaspasamak. Apay kasto ti mapaspasamak apay na ito eh. Manong nami saan nga ibaga ni Mama ti kasjay no saan nga pudno ti amin sanggari. Ngayon apay nga italahe nga maamuak ti kinapudno. Akalpasan nga naamuak kini Ruben ket imay pinanaknakan ni Mama ket ni Papa. Amo na nga tanga saan nga iso ti pudno nga amak. Anugutan na nga ta manong nemi. Jack pinalabas day tanga aldaw manong nemi. Napanak nga dagos ti ayan ni Papa. Tapno damagek a mismo ken kuana. Papa, anya ti kinapudno? Pudno ka diti baga kanyak ni Mama nga saan nga da kayo ti pudno nga amak? Agsangsangitak manong nami ngay masadag kinitatang wano ni Papa kunak kuma. Tadyak kayat nga palabsen day tanga aldaw kalbasan nga impudno ni Mama kaniyak nga ti awagak iti Papa ket saan nga iso ti pudno nga amak. Tadyak iti kadenden na ita manong nami iti pudno kano nga amak. Dinamag nga rod manong nami ni Papa no apay nga agsangsangitak. Nagsangsangit ka. Pinagsangit na ka ni Mamang mo. Tilaad na siguro manin ngayon bagbagana. So nagsangit ka. Andi nga talaga at kinapudno. Ito lang nabiit kat naibaga ni Ruben na saan nga si katipudno nga amak. Ana? Kat itay laing Papa. Itay laing imay pinanaknakan ni Mama. At ikadendan na itang lalaki kit isukan no ti pudno nga amak.
Amuyo ka di. Amuyo ka di dahil tangang kinapudno, Papa. Papa, please. Kaya't kung nga kayo nga mismo ti pakangigak no anya ti kinapudno. Jack mamati kin Ruben. Ken oray ni mama. Jack mamati kin kuana. No dikit sika. No anyat ibagayo kinapudno ket iso ti patjak, Papa. Iso ka pangasiyo. Ti kinapudno ti kayat ko nga mangik ka na kayo. Mangasiyo, Papa. Ibagayo no anya ti pudno. No anya ti pudno, Papa, ibagayo. Nabayag ang nagulimek ni Papa Manunemi. Awan ti mangeg ko nga sumngaw abalikas karigiti bibig na. Ngem. Nay matangak nga mismo nga agar arubos dagiti luwana. Ang maibuyog siguro ti panagsangsangit ko. Ken gapo nga ta di na kayat nga nugutan ti kinapudno. Iso nga agarubos di kitiluana. Kasta nga ta. Di na kayat nga ibaga. Di na kayat nga ibaga nga pudno ti maga ni mama kaniak. Gapat di na kayat nga panawak isuna. Madamdama pa'y manong nemi kat intag ay ni Papa dagiti duwa nga takyag na. Akayat nak nga rakupen. Iso nga niya sa ko ti bagi. Kat naging narakop kami kay ni Papa. Nagsangsangit ni Papa kat kunana. Anak ko. Amo ti Diyos. Nga awan surok, awan kurang na. No di kat sobra-sobra pa'y ako nam. Sobra-sobra pa'y timpariknak nga ayat kandung mo ti may sang ama iti anak na. Amo ti Diyos. Nga ipatpatik ka unay anak. Kadyak kayat nga nugutan nga saan nga siyak ti pudno nga amam. Diyak kayat nga nugutan. Diyak kayat nga nugutan nga saan ka nga pudno nga anak. Gaputa para kaniyak kat anak ka. Nga siyak ti pudno nga amam. Siyak ti amam. Siyak anak. Siyak ti amam. Taday ta ka diti kinapudno, Papa. Taday ta ka diti kinapudno. Ti pudno kat da kayo ti pudno nga amak. Para kaniyak kat wen. Wen para kaniyak. Ngam ti kinapudno na kat saan? Ti kinapudno na kat saan nga siya ti pudno nga amak. Kasta ka di. Ti kinapudno ti kayat kong umangag ka na kayo. Iso nga pang-aasiyo. Ibagayo ti kinapudno. Kayat kong da kayo ti pakangagak ti kinapudno. Ibagayo, Papa. Kayat ko mismo nga mangag ko nga na kayo. Pang-aasiyo, Papa. Nabayag manan nga saan nga nagtimak ni Papa Manunemi. Ngam saan ko nga rinukatan. Si Arako pa kang kuhan ha. Kat si Arako pet kanyat. Aging ka nga nagnadnad ti sabek na. Insar den gumati nagsangit Manunemi. Kat gabot akasla kayat nan ngaruk atak isuna. Rimuk atak. Nga madaklaeng iti sikigan na adaklaeng iti sikigan na medyo intugaw ko iti may nga arm iti wheelchair na. Adaka parabaw ti may sa takyag ko iti abaga na. Pa. Dumdungegak pa. Dumdungegak. Pito nga bulan sipud dimtengag manipud iji Saudi. Idi taimpas nga naka ni mamang mo. Pito nga bulan? Sagad ko mga siyam, Papa? Pito nga bulan kalpasan nga dimteng kayo manipud Saudi. Idi pas nga inak ni mama? Kasano nga pito saan ka di nga rumbag ko mga siyam, Papa?
Nakasta nga may anak, 7 nga bulan. May mamang mo tinakangigak nga premature. Premature ka nga, impas ngay na. Ngayon, Jack nangig day tangabanag iti doktor. Kaya nakasalsalun at ka nga na ipas ngay. Saan ka na ikabil iti ICU? Kaya saan akmat nga naglag? Tapno Jack kumaamutag bilang. Unog kwenta iti bulan. Nukasta. Sakbay nga si mangpet kayo dito Pilipinas at daag idin iti tiyan ni mama? Nukasta. Jack pulos pinalutpot ni mamang mo. Tabarin ko na no anugutan na nga mismo kanyak. Kaya mo ti Diyos nga ore amok ti kinapudno ngem impaay ko ken ka tinasurusurok apamateg ken dungo ti maysa nga pudno nga ama iti pudno nga anak. Iti laksid akat katawaan dagiti tao ti ligligudak. Taamo daday takin na pudno. Wen kinat katawaan dak dagiti tao. Papa, when amukin pa check, gabot mariknak. Imparparik na yung kanyak ti pudno nga pamateg, ken panagserbi ti may sa nga pudno nga ama, papa. Lagro na. Ngayon pa ay ko kinimpariknak ken kati adad na pamateg ko. Idi panawan na ka ni mamang mo. Idi tama pa nagtrabaho di Hong Kong. Pamateg ken panagserbi ti maysa nga pudno nga ama ken ina ti impaay ko ken kaanak. Maladaga ka pay laeng iti panawan na ka ti inam ket siyak di nagbalin nga ina ken ama. Amok papa. Amok. Oh papa. Oh anak ko. Pakiap-apaak idi ti sobra apan ng sakit ken panang protector ko ken kaanak. Uray pakatayak, nakasaganak nga matay. May salakan ka laeng. May sakit ka laeng. Kasta ti kinapatid mo kanya kanak. Iba't patid ka unay-unay anak ko. Agyaman anak. Agyaman anak. Kaya karikmat ken ka. Nga awan tupulos ti magbaliwan ti panangipatid ko ken ka. Iba't pati ka unay-unay anak ko. Awan nga tanti ka tatag-ukan nga ama dito'y lubong no saan nga sika. Sika. I love you, papa. I love you too, anak. Awan tinagbaliwan ti Rick namin agpadpada kay ni papa marong nemi. Itilikodan nga amukon ti kinapudno. Nga para kada kami ket iso ti pudno nga amak. Ken siyak pudnunak nga anak ni Papa Manong. Manong naimi ka na si Marsa Runungal daw. Idudumteng ti panag-birthday ni Papa. Tinulungan anak ni Ruben, Manong naimi nang isagana. Dumatitaragan na nga manok nga naparte ni Papa Manong. Inimbitaran mi Manong naimi ni Mama ngem saan nga imay. Ni Manong John ken ti asawa na graman ti duwa nga anak na idin iti imay. Kan siyempre, dagiti kakabsat ni Papa. Dagiti uncle ko, kada ikit ko. Wen manong nemi, awan ti saan nga makaamo, nga saan ko nga pudno, nga ama ni Papa. Ammo da amin. Ngam tinakaskas daw para kadakwada kat apay, nga saan ko apanawan. Apay nga patpatid ko. Apay nga saan nag-amakiden na, ken ni Mama, ken ti pudno nga amak manong na yan. At tapagid diwang sutil awangan ka no, ano siya tegbaling nga kasukat ni mamang kong asawa, di ba pa? I'm crazy. Natungpal ti kaligagom ni Papa nga nagtaraken iti baboy manong na yan. Aging kangin tuloy kumitlaing manong itinagbasa. Wahen, imuno na nga nagraduar ni Ruben at da idin trabaho na idagraduarak natin.
Idagtrabaho akon manong name iti muna unay ang kilakagom ko ket ti maadaan iti artificial nga saka ni Papa. Di na ko makayat idi manong name ng pinilit ko. Gusto nga nandaan mo't lang ni Papa ti dua numampay artificial digiti dua saka na. Saanen nga wheelchair nga madalat tamat sa rukod na tapnoa. At da suportar digiti dua nga saka na manong. Di mo as ti biyag mi manong nemi kabot di makel ti pikari ni Papa. Pimintas pa ti patakder mi nga balay manong nemi nga katas Saudi kan katas pikari. Aging ga manong nemi nga nagkalaysa kami kini Ruben ket ni Papa syempre tinagtakder nga pan nakaamak saan ngay matender ni Mama Manong. No pa'y request ko hindi kang kuha na nga duwa to kumamit laing kini Papa. Ngamsan na kinaya. Idesidong ni Papa nga nagnaid kami kini Ruben manong naimi. Aging ka nga nadaan kami iti duwangan na. Duwangan tawen ti bait manong. Pasarimat inak sumarongkar itayan ni Mama. Agrama matendig iti duwa kabsat ko iti ina. Nga makitak di pudno nga amak manong nemi kaslaawanan yaman na. Di nagpagpagun yan, jak magpagpagun yan. Kat ka po, tawam mat iti natalgad nga trabaho manong nemi ti pudno nga amak. Naka-istambay manong nemi nikid di Mama iti mangisaksakat ti panagbiag da. Gabutasan pa nga nasiyat iti kasasaad met ti kapsat ko nga ni Manong Chu nagraman ti asawa na ken duwa ka anak ka. At dati kiti gandaway nga umay agpatulong kaniya. Kada kami kini Ruben agpatulong da kini Papa. Ken oray pa manong nemi da kiti kakabsat ko iti ina. Umay agpatulong manong nemi no kasta nga mariknada nga marigatan da. Ken mismo pa manong nemi nga ni Mama ti umay. Ma, ape manen. Ay anak. Pasensyakan no. Umayak manin mangibag ha. Kasapulan ni akapsat mo iti kwarta ka pakinrol na. Agad no kaya tiyo agad umayak na dito ita isot mga iwan kadigiti ka kaanakan na. Tata kami kini Ruben di magbabasa kang kuwana. Anang mas yun no pa kaduami nga sa dibalay no awan iso na. Anak, asabay ko mata. Sa mga paidaman di kiti kakapsat mo. Impakitak manong nemi ti kinasyahat ko nga anak. Kadi kiti kakapsat ko ken ni Mama. Tas tamatan di kiti kaanak nga anak ni Manong Chun. Nagbalimad nga nasyahat kan manakaawat manong nemi ni Ruben. Wen manong. Iso nga tiagdama manong nemi masisir matak tinaranya ka masakbayan da Chun ken niya Irma. Dagiti duwang anak mi. Tanong-kaskas ano laing manong. Adumat dagiti ornong mi. Takaskas dimat ng tumultulong lata ni Papa. Iti palagtarakan na titingoy. Kan natulong met ni Papa manong nemi kadagiti kakabagyan mi. Iti father's side. Nagruna ka na kitay sanga na pintas ti kasasad na tigdam. Manong nemi tilikudan ti kasto nga napasamak iribiyag ko. When? Naimbaligyan. Makita kon ti balagi iti masakbay. Dito nga ron ti pagkasalita manong nemi kalagyaman naglauna iti anus mo nga nangibasa. At sabi ko madadamat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimingeg. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo Irene iti Lawag City. Thank you met ka Irene ken thank you met kadagiti dumdungeg, nagdingeg, kan nagbuya. At to hindi pag-ahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Mga iba't bati kaunti na yung oras kada kaya aming asapada. Babay na po.